Ang buhanggula tam ni Emiri Huritu maing dawa rukuna na panamong dang nakapipinan da Emiri ta patabuk beli la acara pamering eti la channel YouTube YKB Hilu Humba. Bandit pa tadihan na puli Miri malapa kwa kata hamayang. Miri ama malaawang mamaruup patikala hanggala mendapum leput pamalangurihnya na tamu. Dari nah Miri hawanjir hadwin et kananding ma ba ehing manilap dihay na pulu Miri. Natam na buh Miri hukritu na pulong na maluri ba ma wotoy na hamayang ma aming. Ang buhang gula tam ni Miri hukritu na pul ni Miri jadi akan apa piti welinda la buku renungan wasiat la hurat na nunang matiu la kawudo hiwa landalaru lokambul hiwa namawana taka iyehu hina damah damata da ruku puwaimi na padining wa na pamonumi wana tangalang bukitnya kawohok na napulni Mirian na namawana ng buti puway. Ang buhanggo, malanu na puway ningu budi buti na, takanihema na ningu budi buti na. Na puway na mandalingung buti ngo, makambalik dabaya. Ya katunanu, gikihama pembuti danya ka na puway da. Tundunya wa ya kanggaraya na puwaymi dangu wayawa ya kanggaraya na patundumi lenuya na puwaymi hinaluri dangu hinapambuting ang buhanggo dia pangka kadati ita wanya mata takatangalang unangga lapapadanya laluri ndaka naunang matiu nawong haumbuti datau madua damapoki damay layehu nyuda dawaya iyehu badangalang ka duna hayandal wiling layehu. Rukunan puay nuna maka na mairungan di hanyuda la pamay layehu hina pahayandal iyehu. Takabandi di pa na pamalar ha iyehu na paaranya iyehu lanyuda. Malanu miway kanu baku makala pamalar kay wananja dahia mahanyuda maway kau Miri wada batununu itadanya ka nuda tau rukuna na puwaida ang buhanggo tununumbo nyuta nalurin da nyuta na pambuting udi na puwaida nadang na tau na makrayang buti rukuna na puwaida larihin na naho dang larihin na naho makaduna lati katapaluhannya baluri danya dumana ikaritu. Nyutong badahunggu danya ka gikihaman ikaritu bana petua mandabanya dumana na peluri wanda larihin nahu. Takanahu tuyawan lurimu beri tanda puwaymunya layi ukaritu. Amin. Mayang dapat hili hamayang. Miri amal awang halamanya kapadihay na pulumu matawa Miri nga hamutuam kana uang ga maatal kaparu kapiko na ba palaku na pulumu hauluri huludu laluri maka mamluri pinta na yana natam na buha Miri kuritu ba hamayang lahangala mandapo mo amin ang diding hupul nino nadihan na puli Miri ang bumuruang bang dula palike dan lap subscribe ya dan perihing maing dawa katapirnya puli Miri la ang dapat tahu na matundong le Miri yukrito. Amin.